Menta perlongan wara HP ke kubor. Karpat jor ke Pakistan yu Putin. Sengau baha banyarap pansang elem yu mudi. Dong ni sengau. Ambasador jang ke Pakistan ha Moskow ong ke Rusia. Banyarap penjajai ke jing kanat pak India. Ke jing karpat kawan ha pedeng balanang he ke jing saja. Hadin ke atak kyrkieh ha Pahalgam. Ambasador Muhammad Khalid Jamali. Ukraine nyegani shakan news agency state run tas jang ke Rusia. Khalid Jamali ong ke Rusia ka don ke jing dai ke bas kambat baro artileri. Kata kadai ke India wat Pakistan. Kentu Jamali ya ke Moskow ban thau boj kumbale house nam kat kanai span rupun riu. Halor ke Tashkent agreement. Ukarmen baka Rusia kan yarap baka namdan sakawai pat kathma ha pringki artileri. Dangshen unong mikmat ke Pakistan sa Rusia ubarngem ke India ban penpai kilyang na kathma kan thup daun nuklear. Muhammad Khalid Jamali ukamba lik ki dokumen halor ki plan ke India ban hirtma ya ke Pakistan. Wong ki spy Pakistan rengkat ke jingadon lang dagi brio jogari kin sejubab dagi bor spy ke Papura. Any attempt to usurp the water of the lower riparian or to stop it or to divert it would be an act of war against Pakistan and would be responded with full force of